Ngugite tugomba kurita bwega especially court no kuona ta court ya Mutindo ni raingi kinya kithiru as well as court ya Chuka ne go affect ngugi cietu muno. Number 2 kutuika court itikageria mostly court irita ngugi na virtual hearings turetikaneria turegamba na ma computer turi michi yetu na binambi judge na ari obicinewe ni gintu extremely difficult kinya kethira itukwera nonto bwa issue cia corona no mwanka tuchunge antu betu, lakini facilities nyingi clients betu baba ingi litigants baba ingi patena facilities hiyo wao ni kwa ngumu sana ya antu ba kawaida kuomba kugamba magamba kana ku present magambene through virtual means kinya twingwata mawakili ba ukurakora tutethera nteto cia computer ta very conversant na cio niko toinyeria muno kwaria matani guru kugamba na computer ntiga gwetaka kuri kugamba na ntamenyeria nteto eu mbuga eu no situation yetu affected turi mawakili economy ya Kenya ni ekwire tani ndi based muno nditangu gechia kwa rutere rwegembe ni jeto tena biashara chieto chia mira tumbito pio ofisi chiakwa mbere nere atungu gechia tagabwega tikandende agagatika 1.5 na 2 million mweri but thai kinya kuraise ngiri 500 mo bichina ja kwa mweri ngugi ndito so kinya kurea michare kwa na rent it's a difficult issue so ntekomenya ni romba yakwa kiri mbere makiri judiciary kiri chief justice wetu ni bari consider kurugura court chieto fully twete ora twetaga and of course tugikaga masharati yato kwa ni Ministry of Education tweta court ine turi masked na clients beto bakaja court ine bari masked na tugeka social distance court kinyaga tweka bara yake babati kwa court ine ne wakili bara usika prosecutor bara usika na parties bara usika thayu the court itigatwika ni open court kila mtu areo that might go along way gutuma ngugetia court ciambia kuendelea kairi egitare ya covid tawara kumenya backlog ya nene ile sana ndo wa file ile taringithwa ingi na choite kumba kuendelea tanara na ndio kwenda parties barita ushahidi kubareta kotine no mururu. It's a big problem we affected Kenya yonde actually mbuga Kenya ni kyo kuona ntukwe na arua ni on official working day ende ndeta kotine ni kyo kuona Kenya ntekerete officially na teni nkango affectwa ni wakili karibu bonde mbele kana Kenya as a whole. Our clients kaba fully frustrated nonto ko bateko menya kutonya na links yuchia ekenda batonya kire mitandaone bomba kugamba itukiendeleaga na taure wije ngugi ki wakili justice should not only be done but be seen to be done. So kutoganyo ka represent muntu na yate ko participate kire proceedings yo ni gento ekyo mono kinyokera muntu kumugambira bwega kana gweta no ate na ate gukurio a participate yo no rega mbareta o rwebire bya yachokia yo na ruri gweta baba inge bati clients betu bati comfortable kabisa ne bakuinyerwe muno nonto bati kumenya proceedings yechio na kire principles cia justice especially under common law niketu ithagirwo na open court kenda kinyoke gambiro kinyagwenga no kuigwa na muinge ijo kugeta ate ijo kuigwa enerio igamba ria gitu antu bakionaga kinyabo ibamenya ria gitu na rutere ruru so le batikuwa nafasi ya kwithira participate magambene yao bakuinyirwa na nteko na nteto yigeta bwega so nikyo nkuga pio nonto courtroom sirio china space ma judges na magistrates beto ni bejaga in open court batekete precautions cia kuwekera mask na binambi na court ikethre na maximum yantu ikomi tu ausika peke yake